Nigiko kirahanĩkĩire barabara-inĩ ya Magadi wakiri Charo Bob akĩhũrwo rithathi ithano nĩ andũ mararĩ na bikibiki agĩkua hau gũtarĩ kĩndũ marakuire. Kũringana na arĩa mareyoneire gĩko gĩkĩ, arĩa nĩ hamwe na mwanake ũyũ mũtwarithia wa nduthi tũtekũgweta, mĩitũ ĩno ndĩrarĩ na ihenya na ĩroire mweke wa mũhatĩkano wa ngari gĩthioro-inĩ gĩkĩ gĩa barabara ya Magadi. Mwendo wa saa 11:40 nilikuwa nimetoka saa 11:45 hapo, probably 45. Nilikuwa nimetoka side za Rongai na teremuka na kuja Lang'ata. So kukuja Lang'ata mimi nikasikia mlio wa sound. Vile nilisikia hiyo mlio wa sound imetoka kuteremuka tu, kwa hiyo mteremuko bado nilikuwa kwa hiyo mteremuko. Kufika pale nikaona jamaa kwa pale kwa gari. Kuona jamaa kwa pale kwa gari mimi nikaona ni kama ana snatch yule mdereva wa gari simu, na kulikuwa na watu hiyo gari ilikuwa imegonga matatu. Kulikuwa na watu wa matatu pale. So kuona wale watu wa matatu nikaona ni kama jamaa amesnatch simu anaenda. So kidogo kuangalia naona gari kioo imevunjika. Vile kioo ilikuwa imevunjika, kuangalia kidogo naona jamaa na bleed. Yule jamaa mwenye alikuwa kwa gari. Kubleed kufika some few meters kutoka hapa hadi pale hivi. Kulikuwa na pikipiki. Hiyo pikipiki kawaka, huyo jamaa katoka tu akadandia bike. Kũringana na mwanake ũyũ ũrĩa ũrarĩ hakuhĩ na ngari ici, aratocorera mbica ya andũ marekunĩkĩte na pikipiki ĩrĩa marahũthagĩra ndĩrarĩ na namba. Yule jamaa alifika pale juu kwa bike, wale jamaa wenye walikuwa pale mbele na nduzi wakaanza kufuata huyo jamaa wakisema huyo jamaa amepiga mtu hapa ameua. Jamaa amepiga mtu ameua. Sasa na mimi kwa hiyo harakati juu nilikuwa na mziko, nikajaribu kufuata huyo jamaa. Jamaa akakuwa anafiatua kama risasi 2-3 juu. Watu wa nduthi tukasarenda tukaachana na huyo jamaa. Kidogo nikarudi sasa hapa chini, nikaona jamaa baada anapumua, shati inatetemeka. But sasa hiyo shati ilikuwa inapepea na upepo sana. Ceceni ya Inooro TV nĩ yaranĩirie na ahũthĩri a barabara ĩno arĩa nĩ hamwe na arĩa marutagĩra wĩra hakuhĩ, makiuga atĩ ũrĩa marahũrirwo nĩ mĩrathũko ya rithathi. Nikasikia nje kama mlio wa pikipiki huwa zinatoa sauti fulani twa kama fire burst, lakini nikasikia kama fire burst ya pikipiki kwa sababu ni njia inapitika. After kusikia hiyo fire burst nikasikia nduru watu wanapiga. Nikaambia wenye tulikuwa na watu wanapiga nduru ni nini? Twende tuone kwa barabara. Muundo hiyo pikipiki inakaa hizi sport bike, lakini nayo ilikuwa niliona tu huko nyuma sijui. Sasa unaona hiyo imetani hivi, huwezi jua hapa ni kala gani. Yes. Maabitha ũthuthuria rĩu nĩ matanyĩtwo gũthũrima mbica cia CCTV na iria cirĩ nyũmba-inĩ citiganĩte barabara-inĩ ya Lang'ata nginyagia gĩthiũro-inĩ gĩa barabara ya Magadi harĩa Charo aroragĩirwo. Kũrekwĩrwo oragania aya maramũrũmĩrĩire o kuma arĩkia wĩra mathaa-inĩ ma mũthenya wabici-inĩ yake ya Nairobi. Thutha ũcio kũrĩ irio cia mũthenya ta thaa 8 arakorwo na mũcemanio ũmwe, na thutha ũcio kuoha thabarĩ ya kũinũka atekũmenya nũ umumĩte thutha. Ũthuthuria ũgĩthiaga na mbere wa gĩkuũ kĩa Matthew Charo Bob thĩinĩ wa gĩthioro gĩkĩ gĩa barabara ya Magadi. Ciũria nyingĩ no cithiĩte na mbere na kũũrio cia nũ ũramũragire, aroragirwo nĩkĩ na arakuire oĩ atĩa. Handũ-inĩ ha Inooro TV niĩ njĩtagwo Gĩcimo Joseph.